umuntu ongakholwa oshadile ushade nendoda ebhema ugwayi ephuza utshwala eqonywa ngaphandle sengibala into engakumanje kodwa umuza awubambe lize liyoshona ilanga afele kwakhe qhamuke lokhu kwethu esakufundisa sakutholisa uJesu okusindisiwe indoda iqonywe kanye ayikabhema ayikaphuza saqonyiwe nje out of three isenze njani indoda nayo njalo nakhona njalo iqonywe yafihla ngoba isiphupho somfazi yilesi esifuna ukumba into esifihlelwe yona ayikho into ongayifihlelwa indoda ingakuhloniphi indoda uma ikudelela iyohamba nomuntu wesifazane esimthanda phambi kwakho to show you ukuthi usuyinto engelutho kangakanani kuyona wonke umuntu wesilisa oyoqonywa akufihlele lo muntu you are still real somebody to him uma bengakutsheli lokho wakhula nabo ngokutshela mina ngoba senibhayiziswe kakhulu einsukwini zokugcina alibonga igama kaJesu akekho umuntu wesilisa oqonywa akufihlele okuthatha kancane wena ofihlelwayo okwesishebo samathumbu the mere fact yokuthi ufihlelwe is ngoba you are really something to him ngithi ke mina kumhedeni ongakholwa angizokhuluma lapho eButhelezi angiziludlala ngizokubiza ngoButhelezi njengenyanga bayezwa bese ngithi ke mina lezi zinto esithi sishumayezela ukuyezulwini ungathi sizenza ibe ukhamani emhlabeni thothi ujahile ukuyezulwini kodwa ukhamani la emhlabeni ama relationships akhona ama relationships okhamani aqonywe kanye ubaba wakwakhe kanye nakhona futhi amfihlele athi ngiyaphuma kule relationship ngiyaphuma kule marriage ngiyaphuma ungasikhona lokho njalo beli ukuthi wena ungaphakathi uthi uyaphuma ngoba indoda iqonywe ongaphandle indoda iqonywe ongaphandle ugijima ongaphakathi uyaphuma indoda iqonywe ongaphandle wena ongaphakathi ugijima wenze njani okutshengisa okukhulu nje ukungasi khona lokho ngoba uma bewusile uzothi ongaphandle ongaphakathi ngaqonywa kanyani indoda umuntu ongaphandle ngoba umuntu oyinkinga kuwe indoda oyiqoma amaqede imthathe imlethe phambi kwakho umbone mhlambe kwawena uzuthi kunyakazise uma uthi uyambuka ukuthi ungathi kwamina ngithathe lutho nangoke umuntu oyinkinga hayi lo le ngaphandle bayezwa abantu abakhona endlini amen ufuna ukuphumela ukuthi indoda iqonyiwe ayibhemile ayiphuzile isaqonyiwe nje kube kukhona ohlale wawubamba umuzi wazo oguga eshada nendoda engabhemi amine ebhemayo ephuzayo eqonywayo njengoba usho indoda engabhemi ngaphuzi uthi uyayishiya uyazi kuyinto enjani ukushada nokuthandana nendoda ebhema ukwayo